Bahaye ikaze mwese kuri Emi Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Umunsi tugiye kuganira ku mateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. By'umwihariko nge ndi Emmanuel Wihanganye. Bahaye ikaze. Amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda tangira ku mupaka wa Kagitumba mu karere ka Nyagatare, aho ingabo za RPA zinjiye tariki ya mbere Ukwakira umwaka w'igihumbi 1990. Ni amateka abitse amasomo menshi ku kwibohora kw'Abanyarwanda, aho mu rwego rwo kuyamenyekanisha muri 2018 urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo hatangijwe umushinga w'ubukerarugendo bukorerwa mu nzira z'urugamba rwo kubohora igihugu. Rwabaye ku ya mbere Ukwakira umwaka w'igihumbi 1990 kugeza ku ya 4 Nyakanga umwaka w'igihumbi 1994. Kwikubitira ingabo za RPA nizorohewe n'urugamba kuko mu gihe kitageze ku kwezi kumwe abafatwaga nk'abayobozi barwo bose bishwe n'umwanzi. Uwari umugaba mukuru General Major Gisa Rwigema yarashwe ku munsi wa kabiri w'urugamba. Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana baraswa n'ingabo za XFAR tariki ya 23 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi 1990. Ibi byatumye Paul Kagame wari ufite ipeti rya Major wari mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaruka bwangu ngo afatanye n'abandi kubohora igihugu cyari mu maboko y'ubutegetsi bubi. Yasanze ibintu bitameze neza mu ngabo zari zakereye itabaro. Iki ni igice cyacu cya mbere rero, turabashishikariza gukanda subscribe, like, share na comment. Muri video yacu ikurikira tuzabagezaho igice cya kabiri cy'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Je ndi Emmanuel Wihanganye, iyi ni Emi Media TV. Naho ubutaha.